Vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai kangwai update Meile IDPS hon sangai festival man loading a kiphinna anei u government sipai hon tin le ha tho a adan le le zi ovin tuni ne thlangkai konchun churachampur a kon galjam hon ka in uwa ka ki chi diu hitai ti a kangwai lam zone a ahung ki zot phei zi ovin tu le tu hin government police hon mi pi ki zot ho tear gas le smoke bomb ki tho in adan le le ovin a hi zi chun kangwai lama ho chile wale chingthei zep dingin het sa na ahung ki ne e in mun lo muna ho zong limge cha I divin iki het sa obe chule zan hi sun lam chun CC pur hi ke ho a hi tin e san IDP hon lam ka lang zonin really ahung uve ZUF 10 loibol gama Kani bolho abolnaohi ipiti Nagel uvam CSO UZ INP Intellectual Chief Association Southeast Asia Nations Church Leader and Organization hozo sin pata in noom na chi uvin hingel chi uvin lang hitabang chantu aso ta ale thutut khat se ma pha hitai kumhiti chan ipi iti isai wangwa koima thula api lote ihiu namu do ta uvem mizo se ikingo to uvin tu a min sipo hi koi pen ihiu hitam inam min o ikisu set o hi nang lake mit mo a hi ti a isai thei lo lai diu ham alang khana chief organization phabem hon kha na win hinla nam sipai hole alei bol nom ho akithu ovin ahong ovin ku ki in pi manipur in dan su bul hit na ding in akha bol un nam sipai hon text don nom na in anei kit ovin hichi ho zo se chunga thuta a mi pho sal ding holam kai inei lo ze vin tu ni in iza in se lo o milong hon oi ho zong hova e ho u hi nom na sa em so pite lainat zong a umin zalcha zong a umin thangtom zong a umin lunghan zong a umtai achainan alei hlo ho dinga aga thunchu ni khat ki pa na ding a hi nampi dinga iluzang dim se na min se ki po na muchi a hi source from cookie a kapen cookie a kathiding Kuki ta chapa organization hozo sin mingai ta ta ikisa ova ikimin vona ohi izan inam iso pichunga ki ha sa na le gamlen nam ven bitna sanga sumle pai hol nop na azo imandingo hitam ukeng ne ten chiwa iso pinu abol na hi puna na umhle e kipa pi na le til khong na thuthot Dinglen Youth Club Lungtin Subdivision Kangpopi District Kukilen Dinglen Wangkho Benglam Lam Tol Akon Elum Pe A Hong Seilin pu thong min thang to thang chapa gol hang thong go mang to thang in Team India Asian Cup Under 17 Adia Thendo ahung hi na chunga Dinglen Youth Club in kipa pi na le ki thang at pi na thuthot ka hin neuvi vanoi zami him tam na pen India gamina Under 17 Asian Cup Tournament a napan la na ahin chungmang pathenin na hlan pi jing intin gol zone na le lothin na lam a na hin mapui jing ta hen gol hang thong go mang to thang wang khomi ten ka hin ki thang at pi un na insung le na khomi te kyu hilovin na zan na nam ko kite din ki thang at pi umta chapa hung hijing tan SD P2 Boy Secretary ZNS DYC Kuki Human Rights Council demand resignation of 10 Kuki MLAs over separate administration demand 22 November 2025 The Kuki Human Rights Council KHRC has issued a press release urging the 10 Kuki MLAs in the Manipur State Assembly to resign immediately from their position to further the demands for a separate administration for the Kuki community. The council claims that the continued presence of these MLAs in the assembly is a betrayal of the trust reposed in them by the Kuki communities, who have long aspired for a separate administration to ensure their safety, security, dignity, land and lives protection. The KHRC's demand comes in the wake of the violence and trauma inflicted upon the Kuki communities, resulting in the loss of over 250 innocent lives and displacement of the countless more. The Council believes that the MLAs have a historical responsibility to stand with their peoples and fight for the rights rather than perpetuating a system that perpetuates injustice and inequality. The press release highlights the long-standing division between the Kuki Hills and Meitei Valleys,
which has led to separate and violence between the two communities. The KHRC emphasized that the demand for a separate administration is not just a matter of political autonomy, but the fundamental rights essential to survive and prosperity of the Kuki communities. The council has urged the MLS to put the interests of their people above personal gains and political expediency and join the struggling for a just and equitable society where the Kuki community can live with dignity and pride. The eye of the Kuki communities are upon the MLS and history will judge their actions, the statement added, edited by Kuki Media. Source from Kuki Land, Kuki Country. Sidang namdang hosang in nasopi na zatmi na hing na kom ngay Luzon. Zat dang namdang ho gel sang loading ngay sang loading izat mi ho bo gel sang ngay sang ding ahi chidang namdang ho hi ngay loibol loading izat inam ho bo ngay loibol ding ahi chidang namdang ho to kimo chen chen loading izat inam mi to bo ki chen ding chidang namdang ho dukan a thilcho loading izat inam mi dukan a bo thilcho ding igam sunga hi midam ho hamle pawman loading igam sung ikhusung iveng sunga e ma paw bo manding mi gama building sa loading igama bo building sa ading ahi pathin tu zong chidang namdang ho koma ha sei sanga inam mi ho koma ha sei zo ding ahi chidang namdang ho gari in e phut li teng ule ingai dam ji sang ovin izan inam mi garin e phut kha teng ule ngai dam zo jiu hite chidang namdang pasal to kicheng kuki chanu te ho man le daman ingai dam ji sang ovin izan inam pasal ho to kicheng kuki chanu te ho man le daman ho hi ngai dam zo jiu hite chidang namdang mi ho koma ikineu sa abang uhin izan inam mi ho koma ikineu sa leuhen sot a chu ikhan to diu ikingai lut diu hitai by sasang hauki. Source from Kuki Land, Kuki Country. Office of the Kuki in P Manipur, apex body of Kuki tribes, Administrative Center Lamka 795128. Office of the Kuki Election Commission, Kuki in P Manipur Election 2025. 21 November 2025 Election Notification. Kuki in P Manipur Lamkai Hotam Alhin Taaziin May Lama 2025 to 2028 Sunga Kuki in P Manipur Vaipo Lamkai Ding Kilen na ding Election Commission Kuna Ahin Pi Ilut Uto Kilonin Kuki in P Dan Lemol Convention Danbu Article 90, 91 and 92 Dungzuya Election Umding Ahitay Kuki in P Election To Kisaya Heading Apoy Moho Akat na a Kilen Nahi Assemblyman Hengbong Village Cedar Hills Hiding Ahi Ani na a Olha ni simli kumsang nile som nila nga nidan som lakat napat nidan nichan atum na a lamkay gilan nahi proposal system hiding ahi ali na a candidates dinghon proposal mi khatto seconded mini anay te diu ahi anga na a lamkay dinga kigong thay hoju kumsom li chung lam mi hiding article number som lani bung som gate Agup na a lamkay dia kigong mi chu experience na mi hiding asagi na a lamkay len na a vote na ding ho chu Kuki in P Manipur executives le all Kuki cognate tribes chule Kuki in P Manipur in ahead pi le anoya kiloy khom na ho hiding ahi election a landing Kuki in P Manipur lamkay panmon ho chu President, Vice President, General Secretary, Finance Secretary chule Secretary Information and Publicity Hijiho chang hi ahi tu chung Kuki in P Manipur election hi open purpose system dia ki phatsa hi to hlonin koi hizong le nam ngai lu lamkai the ho zo se chule Kuki cognate tribes organization ahong kimin pha lamkai cheng thon lawa achunga ki pe mun le phan ho a hong pangte dingin tem na sangpen ka hin nei uve signature thangjang haukip Chairman Election Commission Lunsei to thang Secretary Election Commission Songpi lam kasunga Kuki zo cha ten ipiti pan ila diu hitam by Andi Minthang Singson Phalha ni simsom ni lakhat kumsang ni le som ni langa Friday ni ho ni la langa pachun kangwai langa tu so inamu so ke diuzong taasan aumin ikido piu esan IDPS hohin ipilunggel le tup anay uham lamka songpi lang mano in ahong kito jing tawin security force ho to nasata anigino to uto hlonin aki sukha zong ana umsaw sa uvin ahi chuto banjamin zanhi ni la lamin zong kwatak sericulture maila adunga aki hom pan ki taweti thulut aki mukitan ahi
ahi le eho langa pat thuki za sun sun chu kangwai ITLF Women Wing Stand zan hi chun pungka kha sunga na nung no do lo ule hin thladut un lang ke hon ki mai to pi ta wingi tiu kalwala imathu lamkai lin lang ho akon akizanai poi no naw chapang ade a kangwai le akim fela frontline a cheng hodingin lungling launa aso tai imathu umponte ti a Center Force bo se ngan si a hiti umjing diu hitam asunga ehon zong ki gut na inei ta ovem no naw chapang ho hi iti lungmonga sa adiuham tu chanin zong ke zeksi KIC ITLF UTV CDVF chule adang dang ho apanin imathu mipi he theiding le kinep na theiding thu akiza ado lo pa hi phamo akisa hle thilhi imati ponte ti a mo lung mon theina khang a hitapoi thil so dung zuya ki gosade ma umphat na hitai khangun tho un kanam mi pite source from Tulai Huili News to so hi chanchan eki chai tai abana to so ang nangai ke dingin kahin nem chi uvi to so hingai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed.